The TSF Town Committee has presented a memorandum to the Additional SP Dhruva Nath concerning the issue of the charitable contribution required for the Durga Puja celebrations. Despite a statement from State Chief Minister Professor Dr. Manik Saha calling for a stop to the public solicitation of charitable donations for Durga Puja, an issue has emerged. Students residing in rented accommodations in Agartala are reportedly still being pressured to make financial contributions for the festival. So the TSF Town Committee submitted a memorandum on this issue to the Additional SP Dhruva Nath. Belana Hambai, TSF Agartala Town Committee, Central Committee General Secretary by President instruction by Chintini Paimani. Since Hemano Durga Puja Gana Hate Bishi Jora Duglia. Here Durga Puja Noruga, Kabangma Puzani Committee of Special Student in Taniwo, Kasha Puzani Chada, Hababoro, Naharu. It's in Dino Mono the year, additional space, Borang Drugunat by Malapika. In Shaimano, Hanai, Kabangma Salumi. খবর মাংকা গমা স্টুডেন্ট ফোর্সফুলি রাং নামানি বগনি বখামু সুংমানি রিফান বরামানি यासा गिया ते रां गोबां सानो अमहाय घटना जों मानमानि यागलो जों दिनै एडिशनल एसपी मालाय फैया जों दिनै अर्गानाइजेशन फासिलिटे जों क्लियर सागा मताय ठीक আছে दुर्गा पूजा हिंदू धर्म जतन खाय आं निजेबो हिंदू धर्म न थेबा धर्म नीति जों जेफोरो आनंद खायन थांथायनि जाते कोनो बरकनि दुख मिता बसाथुन अमनो जों दिनै सालायया Tamningkai je borok musumani je bakha musumani mutani mungte je rangri mani omono joto puja committee ro yasona ningtu ge omo hai incident jodi kuno students by especially kuno students by jodi omo hai forcefully ngi toka hangkai direct sing by keringi manu hai kai jini additional SP mona Dhruva Nath sar by keringi manu bosong saka omoni immediate action bonna nai even jeng jono saimano jini mukhyamantri Tripurani chief minister bo statement dijak om hai kuno ঘটনা যদি ngi toka hangkai kaisa immediate action najaknai te omo hai ঘটনা rongno thaknani bagi boni je statement nikha to जों jotono thikno festival kaisa phai dongba jotono kha tongthoklai Tripura o peace maintain khai जों thanglayano ngaka omo hai incident nang joto Tripura tangthun amtorongno satung tini boy malai salaika ekdom discussion tini fruitful discussion nangka bosono positive response dikha omo hai kuno ঘটনা kha जों immediate action najaknai je thanai miya salobo অবৈনগরনি কাইছে ভিডিও जों नुगि मानखा social media through te omno tibo जों बबाय सालायका बजोंनो साका omno मियानि बिसिङनो बरो एक्शन नाखा जे बरो खायनाय ब थानाव थाङै apologies काइसा रिटन कपि बरिखा ओमो जों बिनिखुदि खनाय मानखा so जों omno खा खलायो जतनो खा बाक्सा खायो जों चिन त्रिपुरानि peace हारमोननो जों मेनटेन खायनाय मानानै खनाय जों दिनर हायमाले दाबसु जरा नंनो खयटा कमनो थानि खयटा कमप्लेन सफायजाक दं आमते जिनरो डाइरेक्ट कमप्लेन जों माया फेबा जों ससियेल मिडिया नुखा बाक्सा बरन खुक्तिबो खोनाव जे जों ताकलाय रां गोबां सैदिका जों रिमानि जों बर यासा गिया अमहाय जों कमप्लेन मांखा फेबा जिन बररक जों स्टुडेन्टस ब्ले गामि हासालनि फाइ जों तङै परि फायो गरै नुखुंनि बरक जों गुबुननि बरं बसंबाय हाइट खायथानानि बाक्सा मुसुं जायगा तङै मानो बाक्सा बसकां फायरा गिया आं अमो हाय स्टुडेन्ट नंनो सानाय नर खाता बायदि नकता किरिदि जों TSF जों नं लगी तङो एनी टाइम नर जों एप्रोच खलायदि नरं जों तीन सिन नंनि तंगाय बाक्सा नंनि तंबा साराया बरक तङो जों साइमानो आबो नरक जों बाय कन्टेक्ट खलायदि जों फुल्ली नरं हेल्प जों ट्राइ खनाय as much as possible चिनि फासिलिटी Reported by Amit from Agadla, Chini Khora.